Hadin wa jor ikan re ikan dang ye gwa chong chnong wa gwa em gi yung gi sem percaya ka anya Assam Dewan ra ge yut chnong gi bon gi wadakit ye gi tiar gitar yong ki ragi kari yaw yut chekwi gi thau kam tu cheki jala wa em sejan. Hei to wa ini ne liang ka sarkar ka Nagaland da pha ge gi bor ka any cheki thau wa em khap pot ba ka Assam kam han yulan chumo ki dema wa Dimapur district. Hei mer ka ro artrik da pesenge wa pendong ya palat aspa tali gi kri gi wakit ye gi ni gi bru gi wada cha khandang wa gi wada yut na Assam hei wada pha ye gi wo unbiang ki. Kini ki kari to grupo check gate han yulan district wada em gi pulit wa CRPF yang hai ni kamte mem yo gi psiah wa da pun unbiang ki. Kesorkan Nagaland da pha ko le ya woro gi chong chnong wo pai bnia ai ni yaw la ju em gi ni wan psiah percha ya ka an chapo ka jala. Nei liang ka sen konyak students union da pha gi ki khot ko kon re ILP ya gi bum to gi tre jala wa yo pha liwan ye gi bum biang ki khot kisla.